Madi, good morning Madi. For today's video Madi is magluto ko og ginisang talong. Everyday talong. Gabi talong, karon talong. Oh my god. So karon nagpalit day ko og talong. Balik 30 unya nagpalit sad pug ko og uyap. Tangan ako ni siya og kining kamatis. Dera mga Madi. Kamatis og kining itlog. I know. Nagpalit po day ko kuan Madi kana uyap Madi ba. Kay butangan ako siya kamatis Madi. Nara Madi oh. Inamoy ang sariling atin. Charot lang. Dayon natay kamatis, talong. So dara siya. So let's go.
Na nahurot niya akong talong diri madi oh. Sana man ning galuto nga pataka ako magluto, hurot na. Parang paano? Salarin. Nga ikaw da bade, unsay problema ba bade? Daghan bag katol bade. Aha ka. Ha? Oh, luto na ang atoang ginisang uyap mga bade. Made. So, maura to mga made. Thank you for watching. Don't forget to follow and like my YouTube channel and Facebook page. Thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye.